بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هيتات: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabalarından bir top saparga dönüştü. Hatta nezelu ala hayyin min ahya'il Arab. Arap urularından bir uruğa varıp toqtoştu. Fastadafuhum feebev en yudayyifuhum. Al urudan onlarda qonoq qılıusun talap qılıştı. Biroq al uru alarda qonoq qılıudan baş tartıştı. Faludiga seyyidu zalikel hay. Urunun başçısın bir nerse çağıp aldı. Fesa'u lehu bi kulli şeyin la yenfa'uhu şey. Ağa şifa izdep koldan kelgen hareketin barınca saçtı, biroq hiç bir faydası tigen jok. Faqala ba'duhum, oşonda kevirler aytıştı: "Law ataytum haula'ir raht allazina nazalu." Kelgen tigi topqa barıp görsöňөр, belkim alardın kevirlerinde fayda bola turgan, şifa bola turgan bir nerse bar çıgar dep. Fa atawhum, alar kelişti sahabalarga. Faqalu: "Ya eyyuhar raht, o top, o cemaat, inne seyyidena ludig, bizden başçımız çağıldı, bizden başçımızda bir nerse çağıp aldı. Ve sa'ina lehu bi kulli şey la yenfa'uh. Biz kolumuzdan kelgen hareketimizi jasadık, biroq hiç bir fayda bermey atat. Fa hal inde ahadin minkum min şey? Sizlerden araňarda uşuga şifa bola turgan nerseni bilgenleri barby?" dedi. Faqala ba'duhum, sahabalardan arasından kevirler aytıştı: "Naam, vallahi inni la arqi." Ova, Allah'a qasam, men dem salıp okuyum dedi. "Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna." Biroq sizler qasam içip aytam, Allah'a qasam içip aytam, sizler bizdi qonoq tabodyňar, biz qonoq qılgılla dep talap qılganda sizler baş tartdyňar. "Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'la." Emi men sizlerge okup berbeýim, aqı bermeýiniňerçe dedi. Fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam. İki tarap bir qoro koyga makullaşıştı. De olsam bir kança koy bergenge makullaşıştı. Fantalaqa yatfilu alayhi ve yaqra'u elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin di başkaça aytkanda Fatiha suresini okup yatfilu alayhi de tükürögün çaçıratıp okup başladı. Okugandan keyin fakaannama nushita min iqal, bir baylanıp turgan nerse çeçilip ketkendey, fantalaqa yamshi ve ma bihi qalaba, turup basıp ketdi, hiç bir oru bolmaganday. Fa awfawhum ju'lahum allazi salahuhum alayhi, anan makullaşışkan aqsyn berişdi. Faqala ba'duhum, sahabalardan arasından aytıştı: "Iqsimu, yemi bunu bölgülö" dedi. Faqala allazi raqa: "La tef'alu hatta na'tiya an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem." Okugan kişi aytdı: "Jok, bölbegile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığa barabız. Fenazkura lehu allazi kan, bolgan okyan agaytı berebiz. Fenanzura maza ya'muruna, anan bizde emnege buyurut, oşonu kütöbüz" dedi işte. Kütöbüz dep aytdı okugan kişi. Faqadimu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fezakaru leh. Peygamber Allah'ın elçisine kelip bolgan okyanı aytıp berişdi. Faqal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ve ma yudrika enneha ruqyah." Sen Fatiha suresi ruqya ekendigin qaydan bildin ele? Thumma qal: "Qad asabtum." Ondan keyin aytdı: "Tura qılıpsыңар. Iqsimu wadribu li ma'akum sahman." Bölgülü, mağa da bir ülüş ajratıp koygula. Fadahika Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi küldü. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ikrar bolup, razı bolup külgöndügü, jana Fatiha suresi ruqya ekendigin qaydan bildin ele, emne nerse sagany bildirdi dep aytkandygy, bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ikrar bolgondygy, jana jüreklerinde hiç bir şek kalbasın üçün mağa da bir ülüş ajratıp koygula degendigi, uşul sahabalardan kılgan amalı tura bolgondygyna dalil bolup eseptelet. Emi uşul kıssadan alıngan paydalara toktolup ketebиz. Es-semeratul ula, birinci payda
إحسان الصحابة لمن أساءوا لهم ولم يضيفوهم تمسكا بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Sahabalar жамандык кылганга жакшылык кылышты. Коноктобой койгондорго Аллах Тааланын сөзүнө амал кылып, эң жакшы мамиле кылышты. Аллах Таала сөзүндө айткан болчу, идфа биллати хи ахсан. Эң көркөм жакшы мүнөздө, эң көркөм жакшы сүрөттө жооп кайтаргын. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Качан сен ушундай кылсаң, ортоңордо душманчылык болгон адам ысык, жакын доска айланат деп. الثمرة الثانية يكنج بايدا الرقية بفاتحة الكتاب تشفي من اللدغ والسم أو من اللدغ والسم. فاتحة سورة منين أقب دем салуу bir nerse çaqqandan jana улуу нерседен шифа болот. Улуу нерсеге шифа болот. ولا عجب бул таң калыштуу эмес. فهي أعظم سورة في القرآن. Анткени бул Курандагы эң улуу сүрө. تفلو بريق خفيف مع القراءة من الطرق الناجعة في الشفاء بإذن الله. Kur'an okup ruqya kılgan vaqta biraz жеңил түкүрөктү чачыратып окуу бул Аллахтын изни менен шифага жеткирүүчү себептерден болуп эсептелет. القرآن شفاء للأمراض جميعا. Kur'an бардык ооруларга шифа. Кээ бир адамдар же көпчүлүк адамдар ойлогондой көз тийгенге, сыйкырга гана эмес, бардык ооруларга шифа болот. Бирок ошол эле убакта айта кетишибиз керек, башка себептерди кармануудан тоспойт. الثمرة الخامسة 5-нчи пайда خشية الصحابة رضوان الله عليهم من المال الحرام. Сахабалар арам малдан корккондугу, этият болуп сактангандыгы. Факат абау ан якбалу кати'ан мин ганамин жаза ар-руqya. Окуп дем салганга сыйлык иретинде берилген ошонун жазасы катары берилген бир короо койду кабыл алыштан баш тартты. Хатта ясалу Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар Аллахтын элчисинен сурамайынча түз эле кабыл алып бөлүштүрүп жей баштаган жок. جواز أخذ الأجر على الرقية كما قال صلى الله عليه وسلم. رقياغا акы алса боло тургандыгына далил. Анткени Пайгамбар саллаллаху ала бергиле жана мага да бир үлүш ажыратып койгула дегендиги окуп дем салганда акы алуу дурус экендигине далил болот.